طبعا شوفاني نيجا دم باش دل بخوين دارا ما الفيدري هف بيبينا كتايبت ورا بيشكشت كم ميفاني كم التايبت هي ج شامي هاتيا فيدري دكتور تركي الحسنة لكولينر لنافندا شامي يا جبو لكولينين استراتيجيك ميفاني منا دكتور بخيراتي هم يا كم جارتي كردستاني هم بخيراتي كردستاني وهم جي بخيراتي روداوي يبيدكم روجين خوش لفيدري در باسپکی جهه که خوش شاتی جهه که خوش بیگمان شام جی بازار کی خوشه نودو پنجان دا جار داریم شام بیم خوش بو خیراتی هذه زيارتي الأولى إلى اف یکم سردانا من بو اربیلیه از یک سرج شامی هاتم اربیلی به هبونا خوا لوی دره کیف خوشم لاربیلی گریام من روشا اوادان کرنا نودید من خلق دیتن لسر و خواندنا ناون داروداو جبول کولینان هاتم بجداربونی د دیالوگا که وکری ده بکم درباره قوناغا دهاتی یا کووی به دست بکاربونا سروک هلبجارتی نیچیروان بارزانی دست پی بکه دکتور گلک تشتنم دوی هف پیبینی ده امیل سرباغفن پیواندین دنابرا کردان و حکومت سوری ده پروژه حکومت سوری جبو کردان پیواندین حکومت سوری لگل پیاده یانجی ریوبریا خسر روش عفرینی گلک پرسیندن هنه بیگمان کو پیوسته ورنگو تو بیش کردن دخوازم جه روشانها کل روجاوای کورسانی امناو دید کن روجاوای کورسانی هیا ریوبریا خسر باکر روجلات سوریه حکومت شام چاوال ویدنیره چاوا تماشای ریوبریا خسر دکه هلوسته حکومت سوری الهمبری ریوبریا خسر چیه دکتور؟ تقديري أن هناك بنرينا من جدسبيك أبو يرم و هلويستك جيجير هيا دما كوشر لديجي سوريا هاتا أنجامدان باكور روجهلات سوريا بشك سوريا بو ايدي اوشي توشي همان روشا نافچين دن بو دبكو براين كرد الوي نافچي وكا بيكاتيكي دسبيكي ده بجداري دون ديجيه ده نكرن ليج خورا ريفبريا كخسر درست كرن ده همان دمه ده جبر صدمين كو هبون حكومت وكشيا ايدي رولا دولتي لوان نافچيان پاش کرد هنه گروپان لوان دوران دست بدا مزراندنا ریوبریه که خوجهی کرد حتی گوروش لسوریه آرام ببه لی اف مجار ده چند قوناغان ده در باس بو جده سپیکه هات سالا 2014 اف ریوبری گروپین جودا و هیزن که هبون پیوندی لگل حکومت سوریه دکر دولت به ارک خوا رادبو ابریا پیدا کرنا خوارن درمانو پیدوین دن پیشتی ویکی پیشتی دسته وردانا امریکی و دامزراندنا هف پیمانی روش هاتا گوهرتن هیزب تایبتی پککی یانجی یپگی یانجی پیدی جهمو هیزان ده صلاتک دیفاکتو درست بو و ده صلات سردری لگل امریکیان کر تفلی پروژه بون دیمن دی دسپیکه ده نزلال بو لی پشتره دیار بو گو اف گروپین نافچهان کنترول دکن لگوری شیورمندیو یان فرمانین امریکی کار دکن ویدمی هنک امریکی وکا شیورمندو راهنرین لشکری لویدری بون جبو پیدا کرنا هیزک لشکری بمبستا کنترول کرنا نافچه و شر تروره دوی چارچوبه ده پیویست بو او هیز لگل حکومت دیک برای دبانا حکومت شر ترور دکر هیزان جی دگوت کو او شر ترور دکن راسته او ده شر ترور ده بجدار بون چه ده دسپیکه ده ارتش آزاد بو پشتر جبهت النصره پشتر بری خدانه شر داعشی یا روبروبونا داعشی جسالا 2014 بویر به بر آراسته که دم وچون وان گروپان لگوری خوستکن امریکیان لوی نافچه کار دکر لو ما دسپیکه ده او هیز روبروی ارتشا سوریه نبون لی پشتره دنابرا وانو ارتشا سوری ده شر درکتن چه لباجار حسکه گوتاخین وی هاتن کنترول کرن چه جی لباجار قامشلو و باجارین دن ده انجامه ده صلاة دولت جهمو پارزگاه حسکه وکشیا هبونا سمبولیک آفرمی
ڕسمی یا دەولەتێ تێنێ لە دوو ناوچەیەن سەرەکەمان یەکەم حەسەکێ ئەو ژی ناوەندا پارێزگەهێ یا و کۆ ناوێ چەرگۆشەیە ئەولەهی لێ تێکردن سازیên دەولەتێ لێ هەنە پارێزگار و دەستگەهێن دن دناو دەژی دەستگەهێن ئەولەهەیە ناوچەیە دووەم لە باژارێ قامشتۆیەیە ئێدی لە هەموو پێگەهێن دن بسەدەما ڕەوشێ ئارتێش وەکشیە ئەوژی ji ber ku artêşê li ser du aliyan yan du bereyan şer dikir. دکتۆر مثلا لە پارێزگا حەسەکێ ئەف حالەت چێ بوو ڕێڤەبەریە خوسەر چێ بوو لە کۆبانێ چێ بوو بەرێ لە ئەفرینێ چێ بوو نەهاڵ شەهەبا هەیە 2011دا بێک و شەڕێک ناوبەرە پەیە دێ و حکوومەتە سووریدا چێ ببە ئەف حالەت هات اتفاقێک هەبوو لە ناوبەرە هەردوو ئالیاندا نا ئەز نابێژم گۆڕێکەفتنەکە پێشوەخت هەبوو لێ سەدەما هەبوونا تشتێن گرنگتر لە جەم دەولەتێ و بەلاوبوونا ئارتێشێ نە لەسەر ڕووبەرەکی بچوو لێبەلێ لەسەر هەموو جوگرافەیە سووریە لەسەر ڕووبەرێ 185,000 کیلومترە چارگۆشە پێویست بوو لە جەم سەرکردایەتیە تشتێن گرنگتر هەبن کی لە پێشیە کێیە لێ کیژان ناوچەیە تەرۆر تونتر و خورترە و مەترسیە لەسەر ناوەندیە حکوومەتێ دروست دەکە دەما کۆ دەولەت ژێ ناوچەیە vekşiya ji reqa yan ji parêzgeha Hesekê ev yek li gorî tiştên girîngtir bû. Belavbûna artêşê li gorî wê yekê bû. Hinek caran artêş neçar bû vekşe. Weke mînak li parêzgeha Reqayê. Fermandariya firqeya 17-20 rojan li jêr dorpêçê teror bû. Xwarin bi paraşotan ji wan re dadiket û hinek caran jî xwarin nedigihişt wan. Av, rê û her tişt ji ser wan hatibû birîn. تقمنی جی به پاراشوتان جوان دهاتن داخستن لعین عیسا همان تشت بو لیوای نوت و سیان به همان آوایی وکه همان دمی هاتا دور پیچ کردن لوی داره مگلک قربانی دانین دما گوترور گروپ یان ریبند خستن جیر کنترول آخوا جباجار گریسپی یه سینوری و بریا سینور ترکیه در بازدبون و حکومت ترکیه بشتگیری آوان دکر گلک لشکرین ما شهید کتن لپارێزگەها Reqayê حتانها نزیکی 2000 کەسێن وندایی ji artêşê hene hinek li ser rêbendan şehîd bûn hinek li pêgehan ketine ber êrîşan hinek jî hetanha tiştek li sor wan nehatiye naskirin êdî piştî derbasbûna çend salan wek windayî hatine hejmartin يعني عدة سنوات تدويجي وفي اتفاقك چê nebû يعني امرك واقع بو افحالتا نهاكو ام دبينن هيا باشا حكومة سوري چاوا چارەسەریە که جیره دبینه يعني شام هر وی بویرنگی حتی تماشا بکه یانجی پروگرامك شامیش بو ریوبریا خسر هيا حل كل شام لي تماشا دکه چیه ڕێ بدە من ئەس ببێژم ئەس لە گەلێک نەڕینان گوهداری دکم لەسەر ڕێگەهاندنێ بەردەکەوم چی بیانی یان نیشتمانی یانژی هەرێمی بن ئەم مژار تێشۆپاندن ئەم بویێرە سووریێژی ساڵە 2011 و دشۆپینن ناکۆکی دەرزبەندی و بناوکردنا ڕەوشە سووریێدا هەیە هەنێک دەبێژن شۆڕەشێک هەیە شۆڕەشێک لە دژی ستەمکاری زۆرداری پشتگوهخستن و پاراوێزکردنە هەیە ئەگەر ئەم وان پیڤانان پێک بینن وێ لە هەموو وڵاتێن جیهانێ گەرم ببە وێ لە عێراق تورکیە ئیران و هەموو وڵاتێن دنجی هەبە ئەس دەبێژم تشتێ گۆبوو پلان ژێرە هاتبوو دانین ئەبرەیە ناوەندێن لێکۆلینان زانیاری دەهاتن دیارکردن بەلگەنامەیەن کۆ ji welatên biyanî derdiketin li Amerîka welatên Rojava li herêmê em dikarin li gorî daxuyaniyên berpirsên got li jêr sîbera vê projeyê kar dikir diyar bikin ku wê projeyê hemû navçek kiribû armanc û di nav de jî Sûriye û dabeşkirina wê her wiha şikandina karînên vê navçeyê ev yek ji destpêka sala 2011 vebû
خۆ پێشاندانان و شۆڕەشەکە ئاشتیانە نەبوو وەکە گۆتێ گوتن لێ ji rojên destpêkê ve çek hate bikar anîn ez dikarim nîşanê bi hineke komkujiyan bidim gelek belge li cem min li ser wan komkujiyan hene got ji meha yekem ve hatine encamdan weke mînak dema ku karwanekî leşkerî li aliyê peravê li navçeya Banyasê tê gulebaran kirin û neh leşkerên bêsûc got diçûne ser bazgehên xwe şehîd bibin. حالەتی گرنگی هەنە دەخوازم بزانبم حل لە جەم سووری چییە بەرامبەری ڕێبەبەریە خۆسەر ئیدارە زاتیە و ناولێت بکەن tiştek hebû danûstandin li ser hate kirin lê li hevkirînên giştî li ser nehatin kirin di wan hevdîtinan de got di navbera Encûmena Sûriya Demokratîk û berpirsên hikûmetê te hatin encamdan û bîroke û daxwazên xwe pêşkêş kirin nerînên cuda hene hinek caran hişkbûn di daxwazan de heye êdî dema ku ew daxwaz pêşkêşkirî bin û ew asta bilind bin ew nabe danûstandin li ser bêkirin wiha em nagihêjin rêkeftinekê em li pêşiya hejmarekê ji daxwazanin deh daxwaz hatine pêşkêşkirin ew daxwazên ku hebûn heftegihiştinek ser şeş xalan hatine kirin çar xalman li Bakurê Rojhilatê Sûriyê ango Cizîrê û niha jê re tê gotin Rojava çawa em li pirsê dinerin dewleta Sûriyê çawa lê dinere dewleta Sûriyê li kesûkarên me yên wê deverê dinere ku ew welatiyên Sûriyê ne karekî siyasî yê tekûz û pê şaştî tê kar anîn لێ لەوێ دەرێ حکوومەتێک هەیە ڕێبەبەریەک هەیە جێشێک هەیە حدود دەستواندانە یعنی هەیکەلیە حکوومەتێکی لێ دەرێ هەیە اوكي براي ويا كرد لورن وسروكي سوري قالك جارانجي بحثا فكري اللي از بحثا هيكليا كنا هال الروجافاي كردستاني يانجي لشمال شرق سوريا هي دبيجم لجم حكومة سوريا د بيش روجي دا حلك هي جبوه هريمي د تسبيك د تي پێشنیار ji bo pêkanîna herêmeke cudakar nebû ev yek li ser daxwaza Amerîkiyan bû yan jî dibe ku hinek biraderên Kurd ên bicoş got dixwazin dewleteke Kurdî dame bizrînin ev gotin heye di xewanan de heye lê di realîtiyê de şer li ser tê nekirin niha ez li Bakurê Iraqê li Herêma Kurdistanê me Herêma Kurdistanê rast e weke mîna gelo serok qebûl dike got Silêmaniyê serbixwe be ez goman nakim gelo qebûl dike ku duhok serbixwe be her wiha ez goman nakim dema ku sînor yan bi statûyên dewletan tê lîstin ev yek di encama şerên mezin de pêk tê û tê de sînor têne hilanîn her wiha aliyê serkeftî û aliyê şikestî wê hebin şer li Sûriyê bi dawî nebûye û em bibêjin dewlet şikest êdî bila sînor bêne hilanîn hûn amade ne weke ku Iraqê di destûra xwe de maf daye Kurdên vê derê jî hûn jî li Şamê maf bidin Kurdên Sûrî pir rehet e pirseke pir basît e نا ez goman dikim ku berhevkirin di navbera tiştê gotê binavkirin Rojava yan Bakurê Rojhilatê Sûriyê û Herêma Kurdistana Iraqê de bi giştî cuda ye bi giştî cuda ye çar parêzgeh lê Iraqê hene ku etnîka Kurdî li wan piraniye rêjeya wan jî cuda cuda ye dibe ku ev piranî lê hinek navçeyan ji navçeyên din bêhtir be dema ez bibêjim weke mînak li Erbîlê ez rêjeyê jî nizanim helbet ew bêtir ji sedî heftê ye yan sedî heştê ye li Duhokê bêhtir e wiha jî li Silêmaniyê êdî ev yek piraniya pêk tîne lê li Sûriyê tevî parêzgehek nîne got biraderên me yên Kurd tê de piranî bin li Hesekê jî ev piranî nîne vê nebtera me ji ber ku li wir siyaseteke tahrîbkirinê heye qebûl dikî yan nakî mesela min li te gudarî kir tu dibêjî navbera 28 û 32 nisba Kurdan li parêzgeha yan nisbe li parêzgeha Hesekê Kurdin
لێ چما وەیەکەیش نابێژی کولور سیاستەکە تعریبکردنێ هەیە عەرب ئانینە لە پارێزگای بجیکردنە بخوازی نەخوازی وێ ڕێژەیە عەرەبان زێدەتر ببە ئەو ناوچە نەکوردی بوو لەومە ئەس گومان دەکەم ئۆژی دەما داگیرکردنا فرانسیڤە حتانەها پرۆژەیەکش بۆ یەکیتیەک کلدانی سریانی ئاشووری کوردی هەبوو ئەو هژمارێک ژێ پێکهاتەیانن دەما تێگوتن گۆ سیاسەتە عەرەبیکردنێ هەیە دبکۆ لە بەرابەر vêyekê bêgotin گۆ سیاسەتە کوردیکردنێ هەیە هەروەها سیاسەتە ترکیکردنێ هەیە ئێدی ئەمێ دووارێ تومەتکردنا هەفدە بمینن نەها ریالەتیک هەیە ڕەوشەک لەنا باژاران هەیە ڕاستە کێشەیەک جەممە هەبوو دەربارەی برایەن مەیەن کورد ئەو ژی کێشەیە ڕەگەزنامەیە بوو ئەف دۆز بدەرخستنە فەرمانەکە سەرۆکاتیە ساڵە 2011 حتا چارەسەرکردن بوون ji بۆ چارەسەرکردنا vê mijarê ji sala 2005 ve bi biryar hate standin sala 2005 ez li kongreyek partiya Baes amade bûm têde biryar hate dan got pirsa Kurdî ji aliyê siyasî ve bêçareserkirin hevdem regezname ji bo biraderên me yên Kurd li Sûriyê bêdan got gazin dikirin lê ne Baes biraderên me yên Kurd ji regeznameyê bêbehr kirin hûn dizanin got serjimêriya sala 1962 hemû Kurd vêyekê dibêjin wê demê bi serpereştiya Mihemed Taleb Hilal bû êdî me barê şaştiyan hilgirt دەولەت چاوە لە چارەسەرکردنا پرسان دنەرە ئەس گۆمان دەکەم گۆ لە سووریێ یاسایەک هەیە ژێرە تێگوتن یاسایە ڕێڤەبەریا خۆجیهی لەوێ دەرێ ناولێ تێکردن یاسایە ڕێڤەبەریا خۆسەر لە سووریێ یاسایە ڕێڤەبەریا خۆجیهی ji bo tevahiya Sûriyeyê ev yasa hemû wan dozan li xwe digire ku biraderên me yên Kurd dixwaz dikin bi taybetî mafên rewşenbîrî her wiha mafên hevwelatiyê li ser hemûyan têne bicihkirin دکتۆر پرسەکە دن سەبەب چ بوو te behsa hevdîtinên di navbera Kurdan û Şamê de kir hevdîtinê di navbera Mesedê Meclis Sûriye Demokratî û Şamê de kir çima berdewam nebû ew hevdîtin di navbera PYD û Şamê de sebeb çi bû Ez goman dikim got mijara ciddiyetê yan mijara biryarê li cem biranderên me yên Hêza Sûriya Demokratîk yan Encûmena Sûriya Demokratîk girêdayî biryara Amerîkayê ye êdî guşar û îradeya Amerîkî got li ser wan tê bikar anîn dihêli ku nikaribin ji bin sîbera wê derkevin tevî gonaha metirsî ji aliyê Tirkiye û hikûmeta Serok Erdogan ve ئاراستەیی کوردان لە باکوور و باکوورێ ڕۆژهەڵاتی سووریە هەیە نەها ئەمریکا دخوازە ئەنجومەنە سووریا دیموکراتیک لەگەڵ حکوومەت یان سەرکردایەتیە تورکیە بجیڤینە هەروەها ئەف گروپ لەژێر فەرمانە سەرکردایەتیە تورکیە کار بکەن Ez goman dikim serkirdayetiyên ku kontrolkirina rewşa Bakur û Rojhilatê Sûriyê di destê wan de ye niha amade ne rêkeftinê li gor daxwaza Amerîkiyan bikin ku alîkarî di navbera Encûmena Sûriya Demokratîk û hikûmeta Tirkiyê de hebe. Doktor Amerîka ne hîç tevdîtinên PYD û Şamê berdewam bikin? Ev Amerîka rêlbergirt? Belê ez goman dikim ev yek rast e ev yekem e duyem hinek serkirde di tevgera yan partiyên Kurdî de hene got li Bakur û Rojhilatê Sûriyê ne ez tu û her kes dizane ku ew partî cor bi corin PKK YPG yan PYD be yan jî yên din hemû di nêrînên de yekin lê ji bo damezrandina Encûmena Serkirdayetiyê alîkarî di navbera wan de heye Encûmena serkirdayetiyê kesên ku biryar di destê wan de ye ne kesên Sûrî ne kesên ku biryarê kontrol dikin xwedî regeznameya Tirkiye ne Kurdên Türkin yan Kurdên Iraqî ne yan jî Kurdên Îranî ne em dizanin ku serkirdayetî ewlehî li Qendîlê ye ferman ji Qendîlê ye ji van retên kesên di vê serkirdayetiyê de ji xwediyên regeznameya Tirkî biryarê kontrol dikin digihêje radeyekê ku ew amade ne kar li gel hikûmeta Tirkiye bikin û wî karî bidin pêşiya karê li gel hikûmeta Sûriyê
دروشك وهذا قمانا من لسر نيازان هيا از باش دزانم و به هوربيني دبينم كو هناك جوان بكردي ناخذن او بزمان تركي داخذن في اوي دوز ناي چرا سركرن ام هولا انجام دانا ديالوگا جديد كن وما بگ هنا چاريك السياسي و داخوازين برادرين ما ين كرد لخو بگره لباكور روجالات سوريا يا سايك ما يا پیشکتی هيا دبكو تپرسي جمن بكي قالو چما و افياسا جيفجي نكريه بتايبتي كو افياسا يصالح 1972 دا هيا او ياسايك جيلكي پیشکتيه همو خوستكن آليو ولاتين سوريا بيكتينه سأعطيك مثال بسيط ازميناك كي بدمته قالوا نها از دكارم خو لباجاري قامشتو كانديد بكمو هو البجارتنان آزادو ديمقراط بينما انجامدان بريارا سياسي زيان جهاندية يا سياري وبريا خوجيهي بريارا سياسي بأوايكي راست ندهات جيب كرن اوجي لغوري دستورة حفتيف سيان آسال 2012 حتى سراس كرن اف دستور ريد همو بيكاتين اتنيكي يا روشنبيري ودربرينا خوا بكن ميناكا كراستقينا لجمع هيا هركس ويدزانا وكميناك برادرين ماين ارمن اوجي بيكاتيك سورينا وكا برادرين كرد دبستانين ارمنان هنا بزمان خوا دخينن لماتريالا سوري ددن لكيلكا زمان ارمني زمان عربي جي ددن دبكو افياك بيجيب جيكرن تباش زاني كرد مافين ودانا ارمنيان كرد بيب مافبون يعني مكتب دبستان قد خبون روجنامه قد خبون پرتوك دزيد هاتن چاپ کرن ما فكي بچوك جي كردان تنبو تشتك دستان ده بو ناسنامه سوري بو او جي جوان هات استاندن دكتور قال لك مثلا انا امي باغ في ناف بركي امي بدن ناف بركي بريكا كي بدن وبشتا هاف بايبين برداوم دكي ايضا ناف بركي ددن وبشتا هاف بايبين مال قال الدكتور تركي الحسن برداوم طبعا شفاني نهجا في بايفينا مال قال دكتور تركي الحسن بردوامه دكتور تبحث ده خالان كر كو لسر هات بگوتو بيش کرن دنابرا مجلس سوري ديمقراطيك و شامي دا سوري چه خال قبول کرن جوان ده خالان از خالن گو سوريا وان قبول ناكا جترى ببيجم باش بكيف اخو 24 دقيقه معنا دكتور محاوله بكن 1% اولا الاصرار على اقامه الكيان يا كم رجبون لسر دامزراندنا ستاتيو يانجي تشتي غوتي غوتن ريفبريا خسر يان اتونومي لنافچه لغوري نمونه كي گول باكور عراقي هيا نهال فيدر لكردستان عراقي هيا ايدي دامزراندنا هريما روج اوا دخوازك نای قبول کرن دویم اگر ارتشک به همان آوایی پیشمرگیان هبه لی ارتشک میان اجتماعی هیا اگر ام قبول بکن جبو هر نافچه که ارتشک تایبت هبه و ارتشک اجتماعی نبه ایدی هر پیکاته یک و دخوازا دامزراندن ارتشک بکه خالدن گریدایی دهاتانه بواتایا کو دهاتن و هرمه و جیره بمینن افجي تي واتايك وام نلولاتكينا ناخو هر كسك و هر وابكي اگر خدا بترول دنافا بترولا خدا جير بمينه قالوا او هرم تاني وسودي جي وربقره نها از زانم و هرم كردستاني العراقي بوجيك جي بوجيا نافندي دبه از گمان دکن جسدی حفده بو دکاتیه جسدی 12 دبکو نها لگوری هنک لهفهاتنان دنابرا سروکاتیه هرم کردستان و حکومتا نافندیده بلند ببه نقطين كو شامي موافقه کرنه چنه شامي چه قبول کر شامي چه قبول کر جوان 10 نقطه
ئەس گۆمان دەکەم گردای وان خەڵان یەکەم دانا ڕەگەزنامەیە ئەڤ یەکژی ji biryar têdayê ku hatiye standin çareserkirina hinek rewşên kesan û rawestandina şopandina wan lêborîna giştî derxistina girtiyan beşdarbûn di yasaya rêveberiya xwecihî de ku hemû yekeyên rêveberiyê li xwe bigire Birêz İlham Ehmed bi xwe dema goçû Şamê wezîrê rêveberiya xwecihî dît lê dibik ku hinek şaştî di têgihiştinan de yasayê de hebe berî navbirê te got ku me sitem li Kurdan kiriye yan jî mafên wan negihiştin wan niha em li gorî pîvanên îro karekî siyasî dinirxînin ku 5 sal di ser re dermas bûne em Kurtên di siyasetê de karekî tekûj nîne şaştî çêbûne ji her du aliyan şaştî çêbûne weke çawa Kurd li Bakurê Rojhilatê Sûriyê gazînê dikin wiha jî eşîrên Ereban jî gazînê ji dewletan dikin û dibêjin hikûmet Kurdan li ser hesabê eşîrên Ereb razî dike û em xwediyên resen ên wî zeviyê ne eger em vegerin dîrokê em hevdû tometbar dikin em nagihêjin xalên hevbeş تمام دکتۆر بەری vê bi demekê serokê PKK Abdullah Öcalan bangek kir ji hêzên Sûriya Demokratîk û PYD û YPG re got bidin û bistînin bila şamêra dan û standin hebe û di çerçeva Yekîtiya Axa Sûriyê de jî pirsgirêkên xwe çareser bikin Şam çawa li vê banga serokê PKK Öcalan temaşe dike derbarê Abdullah Öcalan ez goma dikim ev name di çarçoveya bazareke siyasî de bû ji bo hilbijartinên şaradariyên Tirkiye bû bi taybetî ji bo İstanbolê bû ji bo ku Serok Erdogan dengên Kurdan li İstanbolê bi aliyê xwe vebîne da ku bi ser bikeve ew bi xwe jî dizane goşkestin li İstanbolê şikestin li hemû Tirkiyeyê wî jî berî hilbijartinên sî yan sî û yekê adarê nîşan bi vê yekê da bû dema ku got hilbijartinên şaradariyan ji hilbijartinên serokatiyê û parlamentoyê girîngtirin û wî bajarên sereke yên mezin ji dest dane û ew hilbijartinan ew vegerandine Piştî çend salan ji îzolkirinê ev nameya Abdullah Öcalan heye ji bîr jî nake ku em ji bo Abdullah Öcalan ketin şerekî di navbera Sûriye û Tirkiyeyê rast e îro derfet ji Abdullah Öcalan re hatiye dan ku nameyekê ji zindana xwe bişîne ew name li ser du rastiyan e ber bi Kurdên Tirkiye ve yan jî ber bi Kurdên Sûriye ve ango divê em alîkar bin em dizanin ku têgeha hev alîkariya navçeyê û gelên demokrat di Partiya Gelên Demokratîk de berceste dike li şûna ku em berê xwe bidin şer pevçûn û milmilaneyan çima em li hev nakin û hevtêgirtinek nabe û berjewendiyên xwe yên hevbeş ava nakin û li gel kêleka hevdû nasekinin û najîn ez goma dikim ev daxwaz bersivekê li aliyê din dibîne armanceke siyasî di demeke diyarkirî de ji wê nameyê heye lê ez tekeziyê li ser wê yekê dikim çi li ser beşê girêdaya hikûmeta Sûriye ku diyalog hebe û dewleta Sûriye destê xwe ji bo diyalogê veke û ew ji vê yekê re gelekî amade ye çi jî beşê navxeyê Tirkiye be û ku li derê diyalogê hebe dibi ku ev yek ji bo biraderên Kurd tiştekî qazanc bike دکتۆر ji xeynî rêveberiya xwe ser îdare zatî ji xeynî PYD û YPG û Hesede û Mesede ene kesê heye li Sûriyê Meclis Encümena Sûriya Demokratîk ya Encümena Sûriya Kurdî li Sûriyê ene kesê Şam amade ye li gel wê jî bide û bistînê ku erdiyaka wê mezin heye erdiyaka şeabî mezin heye li Sûriyê çekdarên wê tune ne hêzeke wê eskerî li Sûriyê tune أدرك ez goma dikim Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê li aliyê opozisyonê bû û di nav Encûmena Niştimaniya Sûriyê de bû li İstanbolê dema ku hate demezirandin helbet ew ji aliyên Bakurê Rojhilatê Sûriye cuda ye çi PKK be çi jî YPG yan PYD be ango nakokî hene ez goma dikim niha ew ji aliyê Encûmena Sûriya Demokratîk û hêzên Sûriya Demokratîk û dezgehên
ئاساییشێڤە تێخستن هەنێک جوان کۆچبەر بوون و هەنێک جوان گرتینە هەنێک ژی ماڵێ و نیڤیسگەهێن وان هاتنە شەوتاندن ئەز دەزانم بۆچی کەسێک بە چ ئالیەک بە ئەگەر ji بۆ دیالۆگێ ئامادە بە حکوومەتە سووری ژvەیەکێرە ئامادەیە چاوانە دەمەکێدە کۆ حکوومەتە سووریە لەگەل چەکداران دکەوێت دیالۆگێ دەمەکێدە و ئەو چەکدار شەڕێ ئارتێشێ دکن و ژە ئارتێشێ دکوژن ئەزێمی ناکەکێ بینم لە هەنێک ناوچەیان دەما کۆ ئارتێش ناوچەیە دۆرپێش دکە و بەریێ ئۆپراسیۆنە لەشکەری دەدە دکەوێ دانوستاندنێ ئێدی کەسێک گۆ قبول دکە ڕەو و شاوی تێچارە سەرکردن هەنێک ناوچە ڤی ئاوایی هاتنە ڕزگارکردن مەبەستا من لە گوندەوارە شامێ حمس و هەنێک دەڤەرێن شەر لێ هەبوو لێ قونەی تڕایەژی چی کەسێک گۆ بخوازە ڕەو شاخوا چارەسەر بکە دبکە و دانوستاندن و چارە لەگەلوی بێ هەبە ئەز خوازم تەکەزیە لەسەر خانەکە سەرەکە بکەم أريد أن نركز على نقطة أساسية ببورە هەنێکی ڕێ بدە من سێ بنەمایە سیاسەتا سووریە هەنە ji ساڵا 2011 ve hene بنەمایە یەکەم کارێ مەیدانیە و هێزن چەکدار ئێن حکوومەتێ پێرا دەبن بسایە ئەوان هێزان پڕانیان ناوچەیان هاتنە ڕزگارکردن ساڵا 2016 ئەم گەهشتن وەیەکێ گۆ تشتێ li jêr kontrola dewletê ji sedî 20 bû rûberê Sûriyê lê niha em nêzîkî ji sedî heftê vedgerînin binaya maya duyem çareserkirin û li hevhatiniya got di navbera hikûmetê û wan grûpên çekdar de çêbûye بنەمایە سێیەم هەفدیتنên سیاسî û کۆنگرeyên Cinêv be Soçî be Astana yan yên din bin دکتۆر gelek Kurd ji bo Kurdên Sûrî gelek aliyên siyasî federasyon û otonomî dixwazin Şam amade ye vê meselê bi Kurdan re münaqeşe bike yan jî bide wan bibêjin kerem kin weke Iraqê mafê xwe federatîv bistînin yan jî bibin xwedî mafekî otonom Kurd beşek Sûrî amade ye mafê federasyonê yan jî otonomî bide Kurdên Sûrî diktor Şam amade ye Eger numuneya Bakurê Iraqê bê hawrdekirin bo nav Sûriyê ez guman dikim nabe nemozecekî di formûleke modeleke ku Sûrî helbijêre di çerçeva federasyon û mafê otonomî de ne weke vir ne weke Ewropa jî چی وات هەیە حکوومەتا خۆجی هەیە واتەیە wê ew e got ebirêya hilbijartinan serkirdeyên derxe got bikaribin desthilatê û kar li navçeyên xwe birêve bibin ji aliyê darayî aborî civakî û rewşenbîrî ve êdî wê hikûmeteke xwecihî be plandanîn cîbcîkirin û şopandin ji erkê wê ye û ev yek heye من got numuneya li Iraqê heye li Sûriyê nîne çawa rêveberiya xweser wê bikaribe li parêzgeha Reqayê desthilat be di demekê de gorêjeya biraderên Kurd li wê derê nagihêjî ji sedî deha çawa wê bikaribe li dêra zorê desthilat be li demekê de got niha navçeyên berfireh li dêra zorê got kontrol kirine ji sedî yek Kurdan li xwe nagire çawa dixwazî vê yekê bike ez guman dikim ev yek ne durist e ne tiştekî macqûl e أو غير معقول كردي جبو منطقيين كردي مثلا كوباني بينج عرب جيتي دا تنانا نها هريما جزيرة عرب تدا زيدانش بركو عربين كوچ برنج دفرين دن هاتنا الهريما جزيرة باريزگاه حسكي بجيبونا للدفرين دن عرب تنانا دكتور مثلا بخش كوباني ما بينج عربان كوباني نبيني لهريمين كردي هذه الحرب هي فرضت عبارة بسدما شر گوهرتنك ديموغرافيك درست بو چه لگل تروري چه جي نها لگل هيزن سوريا ديمقراطيك راسته هناك باجارين مزن هنا برادرين كرد تيدا برانينا دما از بيجم عفرين كرد لويدري برانينا دما از بيجم قامشتو عموده سريكانيه ديريك تربسبيه لي اف ناگهێژن ڕادەیە کۆ هەرێمەکێ دروست بکەن کوراهەیە وان ناوچەیان ناگهێژە 10 کیلۆمەترەیان
از بیجم او نافچین سینورینه برادرین کورد تیده پرانینه دما از بیجم پارزگاه حسکه گروبره وی دگهیج 23,000 کیلومتره چرگوشه لگل رقای نزیکی 28,000 کیلومتره چرگوشه امی بین حلبه جی چی ریجه نشتجیان هیا گو برادرین کرد لوان نافچهیان پیکتینن بله اویک لکوبانی عموده یعنی دیریکه لقامشلوجی لعفرینه حکومت خوجهی رفبریا خوجهی و جخلکن دوره به اف دكتور بحث عفرين يامي بكن عفرين قالكي مهمة حكومة السوري چاو تماشي عفرين يدكنها دما کو داگیرکاریه ترکیه ایریش بره سر عفرینه گلک هلویس هنه گوبونه سدما ویروشه گلک و گوتن هنه انجمن سوریا دموکراتیک یعنی وبریا خسر و گوتنا تایبت بخوا پیشکش دکه دما کو روسان خستن گورهگریه لبر ایریشا لسر عفرینه بگرن فرماندار هزن کردی لموسکو بو گراسیموف دید بله سیپان حمو از دزانم کو سیپان حمویا هفدیتن لگل گراسیموف انجام دا اوی شیرت لیکر جبو ریل بر ایریشا ترکان لسر عفرینه بگرتن گوت دوی آلایا سوریه به هلدانو دزگهن دولت درباس ببن از نابیجم آتش درباس ببه جبرکو آرتش ویدمه بشر ترور مجول بو ویدمه جی حکومت سوریه آماده بونا خواه دیار کر گو آلیکاریه بکو همو ریجبو آلیکاریا بکسو کارین مره وکرن چه به پیشکرنا چکان به چیجی به آلیکارین خوارن و درمانان به لی برادرین ما ده هیزن سوریا دموکراتیک ده او سیپان حمو بخوشی او یک رد کر او یک جی لسر سوزا امریکی هات انجام دان جبرکو سوزا که امریکی یا تایبت هبو ده گو ترکیه ایریش ناکن نتیجه ده عفرین کتا دستی ترکی پروگرامک سوریش بو عفرینی هیا پروژه که سوریش با عفرینی هیا یعنی سوری ناترسه دکتور که عفرین جی ببا وکا لیوا اسکندرون و بکوه دستی ترکی و نها هم دبینن ترکیه دی دیوار چیه کرنه مکتبی خولی آوا کرنه حرتش دی بویا ترکی و یعنی ام لسر وی که دترسن سوری چه ده فکر یعنی سبه که عفرین ببا باشکش ترکی سبه و سوری چه بکه چه پروگرام سوری هیا دکتور بله ام لسر وی که دترسن تشتی گو سرو کمار بشار اسد گوتیه از دی بیجم عفرین بوهایا و بشک زویا میا و هیجایا وک چاوا گوما غوطا و نافچه اندن رزگار کرن امی عفرین هجی رزگار بکن لی دکتور لی ارتش سوری فی شکک جیبو عفرین نتاقوند مادام عفرین جهه کی پر لسر دلی حکومت سوری گرانه في شكك تنجي ارتش سوري جبو عفرين نتقون دي حطنا يعني طيب عفرين ند عندما عفرين يكون هناك دماديا سوري دجا استمشاد كم قد بحث عفرين هناك هيك بله اخفتن لسر عفرين هبو از بخل سر رقاهاندنه در كتبومو من دقوت از آماده مچکان هلگرم لديجي داگر کرنا ترکیو برافانیه دبر عفرين ده بكم لارتشك آماده نه آماده في شكك جبو عفرين بتخينه تجي دبيني اجي دبيني صحيح هناك دائما راسته العمل العسكري بردوام دكاري لشكري ده تشتين جرينتر هنا قالوا ام هرن شرع عفريني بريكو ام ادلبي ابداوي بكن از قومان ناكم افتشتكي درسته حتى ادلبي رزقار بكي عفرين شو دكتور يعني انها تركيا دي وتزاني دكتور والي عفريني هيا والي هيا تركيا محافظة دانيال العفريني جهي قامقام بري قامقام عفريني بو نها والي تركيا جهي قامقام دمينة والي تركيا وكا ولايتك تركيا تعامل بعفريني ردك في عفرين هناك والي لعفريني والي كي تركيا وماتريال خوندني تينا جوهرتن دبستان هنا نافجي تينا جوهرتن شونوار تينا دزين از في كيد زانم لإدلبي همان تشت هيا زانين جهن تركي دبستان تركي هنا تركي كرن لهمو بارزگاه إدلبي تكرن اف نايوي واتاي قود في عفرين حتى بمينة
لێ ئەس دەبێژم تشتێن گرنگ هەنە دەهاتە پێشبینیکردن بۆ شەرێ ئیدلیبێ دمەها نەهاندا یا ساڵا پاردە بێکردن بەهاتە ئەنجامدان یعنی ئارماج نەشەر بە بخۆ بوو ئارمانجا چی شەری بە گۆ ئارتێش پێرابە vەگەڕاندنا ناوچەیانە ئەگەر ناوچە ببێ شەر برەیە لە هەفکردن و چارەسەرکردنێ بێنە vەگەڕاندن ئێدی divê karê leşkerî bê rawstandin ji ber govê ziyanan encam bide û jêrxanekê têk bide Efrîn jî weke Idlibê ye Efrîn weke Hema û Şamê ye نبى لواء اسكندرونك دوام دكتور تركي نبى لواء اسكندرونك دوام كوبا بشك جخاك تركي خطر بيتن نخشى چی پارچەیەکی جوگرافی هەیە گۆ ترک نەها داگیر دکن ئەم لەسەر دەترسن چی لیوا ئەسکەندەرۆن بە چیژی ئیدلب یان عەفرین بە یان ژی ئەلباب و من بجو جەرابلوس بە بەلێ ئەم لەسەر دەترسن نابە ئەم لەسەر بەندا سۆزا ئەردۆغان بن باوەریە مە بە ئەردۆغان نایە ئەف ژی یەک ji xalên nakokiyê ye di navbera me û her du aliyên garantor de dostên me yên Rûs û Îranî dema em li ser rêkeftina Soçî di navbera Serok Putin û Serok Erdogan de erê kir me digot baweriya me bi siyaseta Tirkiye nayê ne jî bi siyaseta Serok Erdogan tê ne jî bi sozên Serok Erdogan tê Serok Erdogan ne garantorê Sûriye ye lê belê garantorê wan kesan e got wî ew bikar anîne garantorê grûpên terorîst e baweriya me bi her du aliyên din tê wî jî soj wan re dabûn ez goman dikim got Serok Erdogan heta niha li ser vê mijarê di zîvir e û di navbera Rojhilat û Rojava de di navbera Amerîka û Rûsyayê de li ser werîsan dilîze hewl jî dide rewşê wek ku heye bicih bike ji ber ku ev grûpên terorîst bi fermandariyeke Tirkî ji aliyê istixbaratên Tirkî ve bi alîkariya Tirkiye û bi çekên Tirkiye û bi fermanbariyeke Tirkiye hatine damazrandin ez dikarim gelek mînakan li ser vê yekê bînim dema Idlib di 26 Adara 2015 de ket kêkareke leşkerî li wê derê birêve dibir fermandarên Tirk wê demê amarên peywendîdar ê artêşa Sûriyê tûşî parazîtê bûn grûpên terorîst nikarin bi karekî wiha rabin lê belê artêş pêra dibin دكتور هيدي ام دگين داوية هفبيفينا خو تا قلت ديرك الشامي هاتي هوليري خوشة دي بالا فرد نابرا هوليرو شامي دا جي براحتي دچنتين و قالك سوريل فر كار دكن جهي كار وكرنا كارسازن يعني روان دك سوري باش الفيدري هيا تقازم بحثا بيواندي نابرا هوليرو شامي دا بكم بتایبەتی دوان سالین پیشی دا که نیچیروان بارزانی دو سروک هریما کردستانی لبنده چنه أنا أقدر المرحلة الحالية پیوندی دنا برا هنما کردستانی و سوریه ده پیوندیک کevin بو از گمان دکم آلیکی کردی لعراق نینه کو پیوندی اوی لگل شامی نبه اف پیوندی نه ایرو درست بویه نجی ددما بویرن سوریه ده درست بویه جوه ده میوه کو آلیین کردی و کسایتی جی ده سردما صدام حسین ده جه عراق در کتبون و دچون شامه و دهاتن پیشوازی کرن و از گما دکم توفیه که خوش دزانی ده 8 سالم بوری ده گازنا کلانا سوریه هیا امل سوریه توشی شر و خونرژیه بونه خلکن سوریه هست بویه که دکن گو ارکه پیویست وکا کوته خواستن نهات يجب جيكرن بتايبتي باكور روشالات سوريا گو درفت هبو بريا پیوندیان دنابرا هرما کردستانی و فرماندارین هیزن سوریه دموکراتیک ده باندور لسر وان هیزان بهاتا کرن نها گلو ام دکارن وان شاشتیان یان تشتین گوبونه چرا سر بکن مثلا سروک هرما کردستانی نیچیوان بارزانی دکارت ویواری در روله که چاو بلیزه بکرتی دکتور يعني بيوانديد نابرا كردين سوري وشامي دا ببا يعني بكار برولة كا بوزيتيف توي وارد بليزة دكارة چپ كنه چربان برزاني هلبت دما گو دانستندنه لگل آلین کردی بکه جبرگو کسین سرگرم گو درشمن ایدئولوژیک هلددن پیوسته لینگن وان لعرده نه لعزمان بن ایدی پیوسته دانستندنه بکن لهف بکن
وان بگهین باوریه و هرن جمع حکومت سوریه و دانوستندنه لسر سباروجا سوریه بکن. امجی لبر سوریه کن نونه هنگ دستور جمره هاتنه پیشکش کنن. کمیته دستور لبر دامازراندنه یه. گو دستور نو یا سوریه آماده بکه. ریج بو همو آلیان وکریه که بجداری تیده بکن. بنارینا من بلگانامه یا بنگهین گو دبه بلگانامه یا پیمانه او جی جبو همو خلکین سوریه دستور او بلگانامه یا بنگهینه بریاویجی ام دکارن دست پی بکن لو ما از گومان دکم گو او دکاره لهر دو آلیان برولکی رابه بلهف کرنکی جی رابه کار لسر انجام دانا پیوندیان لگل حکومت سوریه بکه جبو تیکونا ویم جاری. گلک سپاس دکتور ترکی الحسن لیکولینر لناوند شامیه لیکولینین استراتژیک که دمیوانی مبوی زور سپاس دکتور. شکرا. سپاس جبو وجی تماشاوانی نیجاک و هفته بینی تماشاوانی تا جاره کردن خوشی سپاس.